Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Your Excellency, pakuti kuchingoni uku kanandi palatina misonkhano mbweno amama kwa kunyumba mbweno aruwa uliwane nchindi kwa mama nkomo imwe mkusamala ine vantu hawa kunona wakapa wanyake wazimayi wakundokera ndimwe mkunozga imwe. Your Excellency, Vayete Ngwenyama, Vayete Command, Chindi zikumenerane Inkosi Makhosi M'mbelwa V, kweniso na mama Inkosi kati, Inkosi Zulugama, kufuma kusongea, nipeleke nchindi kwa Inkosi Mazimawe, imwe mwayimirira Inkosi Makhosi M'mbelwa V, wenna mafumu ose aomwiza kufuma ku Zambia. Nipeleke nchindi za padera Lundu, pali Paramount Kaduya, pali Paramount awayimirira Kyungu, Temba la Matemba chikula Maembe, chindi zikumwendererane, taonga mwiza na mchoma, vantu wamanyenge kuti magule, tawantu tukuenderana. Nipelekeso nchindi kumafumu wose awiza pano, senior chiefs, chiefs, matie, kweniso na Mosapsyatila ya kufuma kuma. Your Excellency, nakumba nipeleke nchindi za padera, kuyimirira vipani vya kupambana wabateka pano. Naona pali wa ku UTM, naona I think there is representation from PP, kwali wa DPP walipo, na vipani vose mwemweza pano wakuyimirira Freedom Party, na imwe monse mweza pano kulikani mumtima mwinu kuti nchindi zikumwenererane. Your Excellency, zwala mauno ningataka nipeleke nchindi zinandi kwe mauno nda kuti tiyo chomene chakwenda kuti vine chomene. Your Excellency, kuvina pera cha kumwa kulika nyama, wafazi ndo walipene papa zwala yake ndilo la mahuno. So Your Excellency, mazgo padoko waka chakudankha niambe kumuongani Your Excellency chifukwa chakuti kweniso na wose aomwiza pano kufuma kuvigawa vya kupambana, wanje wafuma ku South Africa, wanje wafuma ku Tanzania, mtayowera kale Zambia, na vyalo vya kupambana mose muli wakupokereka pamalo pano. Your Excellency, pa imwe pera Your Excellency, nakumba nikoleraneko na Secretary General mulongewera kuti imwe mkamba naseni kale muchali ku opposition pose maini kuno kuhora maini kudingeni palipose. You are always there, Your Excellency, kuti panga support tikumonga ni chomene fa cha chitemwa chinu. Your Excellency, umtheto wa chaka chino kwa ine naotola kuti ngwa mtengo wapatali chomene chifukwa cha vichi ngakwamba mumbiri itu ya mtheto kuti na omwe wali kusinthira constitution ya visola kuti vikuchitika mu September mtheto pakati pa nyengo ya kampeni. Kwa ine nguchitola kuti this is a unique umtheto chifukwa chakuti mwavipani monse mwaleka vose ivo mukundumbisana ku Rwanda mwiza pano uzakhala ngambi na Malawi na kukondwerera chikhalidwe.
So kwa ine naisitwa chinthu cha mtengo wapatali chomene kuti this year's Umtheto has been, we can call it as a unifier. Kuti monse mwaleka kugewana kuluwande uko mbwe takhala pano tonse timwe lumoza tilike lumoza pala mukufuma zinu mwakwenerera. Nichali pene papo Your Excellency nane nakhumba nikoleraneko naye Secretary General chifukwa chakuti ni mwayi kwa ise wina mzimba chakwamba chidachitikepo kuti sitting president watola running mate wakufuma kuno ku mzimba kuti waende naye pa election kunthazi. So ise wina mzimba tikuonga chifukwa chakuti mwatolera mwana withu, but also to the other political parties imwe mwatola wana withu kuno kumpoto tikumuonga ni chomene chifukwa chakuti namweso mwachita chinthu chakuzirwa chakuti ise wina mpoto mwatithuula sono mukumanya kuti kuli vanthu kumpoto wakuti vangakhala nawo pa ulongozi ngengani kumwene uwo. Your Excellency nichali pa visankho pene papa nakhumba nipemphe kuti umu tikulutira kuchisankho ndiwerezeke vilankhayo ya ku Mzimba Stadium kuti chisankho ichi mba ichangwa cha bata. Number 1 ichikhumbika tento oneseske kuti tonse timanya kuti wina Malawi. Umutili wina Malawi chalo chithu njenelili chene chichichi pali jeso chinyake pala tananga ukulije kwa kuya kunyake. Tento oneseske kuti pala tikuchita makampeni itu yawe issue based, not kuti M'mbelwa tawaona wana nchaka ikulu mbwembwe mwananga vinthu kweni tento oneseske kuti tiyoye kuti ka vanthu tiwachitenge vichi pala tingatola nthowa iyo na chigomezwa kuti chisankho chithu chivenge chakufwasa kweniso cha mtendere. Malawi wakumanyika kuti ni warm heart of Africa, mbembe setindachitepo cha pala nkhwamba imwe muli kunthazi imwe Ndale mwe moyambisikenge ndimwe so mujifumbe kuti kama mukhumba kunanga Malawi panyi mukhumba kuzenga. Your Excellency pano pa hora pano nkhuyoya panji chaka na chaka na khumba maono niyoyepo akaka update mutafumira kumasinda kuti pano pa hora pano we are trying kuti pasgoke pa tourism site naonga amamavera kamtukule na monani mule hapo pano tukhumba kuti Malawi pala vanthu vakukhumba kwiza kuzakachezga. We want Hora Heritage Center to be one of tourist attractions ya Malawi muno. So Your Excellency tikupempha kuvanji au ngwerezgaso kuti vanji au wanakutekera watu wakukhumba wapangena se partner here. Please feel free to come and partner us. History wenecho tayambapo Your Excellency hora umuikawira panji 5 years ago and today I think is a manifestation ya kuti ise tawenecho tatulapo Rwanda la kunozga marwano kuti kaoneke ngao mwakuonekera sono. Kweni ndipo ule tipemphenge kuti wakukhumba kwiza uzapanga partner nase vize tizakapange partner pasono pano. There's a committee ilukhazikisika kunangika oro Malawi kuno pati ngatione ma demonstrations para kuchitika people that suffer mbanthu watu wakuchita business yao wakuti vandaute nawo kumseucha kwa hiyo wanyake wakutolera pomwawi kukaswa vinthu kani vira. So we want us to coexist tolerance tizomerezgane kuti pala mnyake wali apa wamchita msonkhano apa naposo mnyake wangachita msonkhano Mwambo la kuchita mbembe ngamulankhayera Your Excellency kumzimba kuti we in Mzimba are proud not in Mzimba only but Malawi the north in general we are proud because paka wanyengo yo paka msonkhano wa DPP paka toto MCP pa Ekwendeni kweni vanthu wa MCP wakufuma kunkhata wakajumphanga kuta ku Ekwendeni, vanthu wakufuma kurumphi wakajumphanga pa Ekwendeni kuta pakatoto, which shows kuti ise tawina ndipo tenti koleske kuti mtendere huu urutilire mpaka chisankho chijumphe. Your Excellency mwanangoyera kuti kanandi kutemanga kuruwa nyengo maono niruwenge chafa kuti nalemba speech mazawose nkhwizanga wakana kuyoya kwe mauno apa sono nakhana tuma point tuwiri Your Excellency before panji ndamalizike nakhombani njira ku viwongo. Your Excellency munthu wakwamba kumonga ndimwe Your Excellency
chifukwa cha kweniso na ovwirira boma lino. Pamalo pano pakuoneka nthena chifukwa chakuti boma lino latolapo luwande likulu chomene lakuonesesa kuti ise tikhale pano. Wanji ise taenda kufuma kumzimba kweza kuno mseu taenda ngani thala chifukwa chakuti boma latolapo luwande kutipangira grade mseu kuti tizakafike makora kuno. So Your Excellency, ma structures anandi tikuwaona pano, it is because of Your Excellency's effort ya kuti vinthu hivi vichitike. So tikumuungani kuti kutileka yaye kuti taya yaye tenti lutilire kuti ovwira kuti mdauko withu ute panthazi. Your Excellency, niperekeso viwongo ku sponsor mulala chomene uyo tangu mpanyengo to wayoe Nico Group, but to be specific NBS Bank awo batipandira zinandi chomene zakuvwira mthetho withu. Imwe mwalongola kuti muli wabali chifukwa chakuti chaka chamala tikawa limoza, chaka chino tiso limoza, ndalama za chaka chamala mwasazikirapo chaka chino zawira zinandi. Tikumuungani chomene nanga mabizinesi kangaenda yayi. Tikumanya kuti mulili kuno kumzimba mukugwira ntchito kumzimba mna bankino, ise tawina mzimba tupanga contribute chomene ku bankino through vana vithu wakhala ku South Africa na vyalo vinyake vakupanga remittance ndalama zinande, imwe forex mukusangira nkhu kuno kumzimba. So tentikolera neko kuti kunthazu tilutilire kuti timpani business imwe sona semutovwire tukhumba kupemphanga wakacha. What we are trying to achieve as Mzimba Heritage is to have tapanga partner imwe, it will be a win-win situation. Imwe mwasanga business ise nase mbwenu para mkutovwira mwenda kuti mwavwira wina mzimba ndipo tikumuungani chomene. Pene papo nakhumbaso kuti ntolerepo mwawe wakumpemphani kuti vana vithu mbanande wali in diaspora chomenemene ku South Africa pali nthowa zinandi izo panchi tingakolera nako ngaise Mzimba Heritage. We have already established ma chapters ku South Africa kuti tikolera nengeko in terms of culture valeke characters yakumbenge support ino. Say for example vanyithu ku South Africa tileke kuteta yaye kuti ni mwayi wa business cha kweni tiyoye unenesko mu vinthu viriri kuno kumzimba almost every week kufuma ku South Africa panyitu kupokera nyifwa zambula kuchepera 10. Sonde kuti para mukatovwirako kuti muwe na ma products yakuti vana vithu kula maini ma insurance mutivwirenge kuno mwenda kuti tikolera neko panji vingatovwira fika vana vithu likanandi vanji wakati vakutondeka kuti vakwanirisike kuiza kuno na vitanda vila. So para tingakolera nako kweniso na ma remittance vakupanga kuti tikolera neko for ubali winu mwalongola kuti ise mukuchita vichi mukutitemwa. So para mnyako kuchitira chiwemi nao kuweneka uwezeke chiwemi na kaswatina hapa ndena kuwenge kwa machitiko mphainangoyo kuti ine Your Excellency maono mabanka yake wose andatuvwire ni jarenga account nijulaka kwa NBS pera fakawa tikola makola na muntu nimokweneka uchitirenge kaswatina. So ubali huu ni mpemphanti lutirizike. But Your Excellency walipo wanandi awo watovwira listi nyake wangu yoya pala kuti wanyasa watovwira. We know Makra has also come in. Ma organization ganandi au watovwira. Let us come na kuona kuti we partner and we have a win-win situation. Your Excellency penepapo pama list ya ma sponsors nakumba nipanga clarify chintu chimoza para tafika ma offices kuzaka pempha partnership kuti tolanga ngani para kuti panchitire vanthu vambula kumanya chakuchita cha. Your Excellency, there are some other organizations au para talutako vakutola kuti vati mthetho nchinthu cha Ndale pange sponsor yafa yoti nchinthu cha Ndale. I wanted to clarify this kuti pano mpaliri pano vanthu wose viza pano kuzakanyadira chikhalidwe palize uyo yapo za Ndale pano. There is nothing political about this function. So pala ndalama zinu mwakumba kunola nolani waka kuti tamnolani not kuyoya kuti chinthu chinu cha Ndale. This I want to send a strong message kuti pala muti kanenge sponsorship tikanano waka makola kuti aya ise our policy doesn't allow to do this or etc etc. But otherwise mwadiphalirana mweso kuti chinthu ichi cha Ndale you cannot sponsor us. No. Nakumbani mphalirane kuti para munolenge nolani waka kandi povira nayo yanga kuti mbwena mabankiwo musezeke pera mu mzimba mbo yafumemo kanda ise tikupindula kungati. Why are you benefiting from? So bali wakuti uwenge watikachandeka delele kachitevichi
kendera nenge not kuti mbwenu mahuno ukuyoya utaya no, this is pure a cultural event. Tientileke kusazga vintu hivi kuta kunthazi uku pa gakuti taleka kumwendera timwendera nikiso mtayoera pa tumaya pa musinthe maganizo kuti chakachikwiza muto uvilenge. Your Excellency, nimalizge chifukwa olonangani ngawaine pano nyota Yalankhula natondekanga kuti nimwepo ka nawati niyoe dankha so para wa mwapo nyanga yako kuyoya mbo kuyoya mabudiska maya kuti muli waliska naona waliska vane nao wali pene pano kueneka ubaliti lupanga kali sinoti ngataya lero ngati ena ngati ngamwa mbwenu sinoti mbwenu ili pene pala ndo yamishita fuvu kufuvu dongo kudongo nangati tole maoko mbwenu wamwika poso kuti Nkhosi tisoperere kuti vinjero so paso jomene kuti wazuli wake wose kuti wapereke nga advice wemi kama mundu pala waona ndo kanoti ma advice anganandi na Nkhosi kazi na nguyoyapo waka mdauko nimpemphanike pala nyengo yakwana kwena sono yaye ndiyo weka. Sono Your Excellency kwa ine nkuonga chomene kwa ma stakeholders wose mwiza pano chifukwa takolera nako takhala pamoza vanyithu wa plani naona First Capital Bank monse muli pano takolera nako kuti tendeseke chinthu ichi kuti munthazi. And Your Excellency chinthu ichi chikula umo mukachionera masinda ndimo chili pano yaye pasolo pano chakula chinthu ichi chakuti chikupanga attract even international brothers out now. And chinthu ichi chatolera somwayo wakuti besides chalo chino cha Malawi china ma diplomatic ties kweni isenase kuendera kumdauko we are able kuyanjaniska vanthu ithu kuti vakhale vanthu vamoza. Tikutolera nthena vida vikashikanga kumasinda va xenophobia pasono pano vanji ku South Africa vakumanya kuti ku Malawi nako kuli vose vila vikuchitika vila va operation Dudula vila we condemn that. Tieni ta vantu tikhalira nenge we are all Africans, we are all Bantus tose palija munthu walufuma kwa yekha cha tose tichita kusinthana wake wakhala uku chifukwa cha ma ideas awangwa nawo kuti vakhumba vakhale. Sono tieni tikolera neko Your Excellency tikumuongani chomene kweniso mafumu monse mwamwiza pano imamwiza na magule ya kupambana mulanango yoera agogo temba la matemba vizana mchoma mchoma ndiyo gule imoza yo ngutemwa wa kurumpi naona hapa vizana Beni naona agogo Kongoni vizana virombo hapa tavuona hapa virombo tadisetili wamoza manji pano wangoni watola wachewa wangoni watola wankhonde tantu tanchiriana waka pasono pano palije wangalongola mnyake kuti uyu ngwakuno yaye. Your Excellency niwonge vanthu wose awiza pano zoayirira mahuno kuti nkuonga chomene mwambo uwu kwambula imwe watauchitikenge yaye ni male nakuti pano ndalama za sakatika zinande ndipo ng'ombe tayamba kuruka mairo imwe nyama imugankhaninge pala mwawera kwamba pasabata mukarikenge bonya chifukwa yoti kanyama iwenge kuti yampwetekani mowa uliposo pano mwaviona vibuku vilikula tentimwe wamasese nawo uliposo pano tentimwe tihenere tikondwere. But all in all, Your Excellency, vuongo vikulu vikuza kwa imwe facha kuti you always support us. You're always there. You have always been there. And nachigomezo kuti muza manga poso kunthazi koso mpaka tukhala kumbirani vuemi chiuta wa mtumbikani chiuta watumbike chalo chitu cha Malawi kweno kuluwa cha kuti chiuta watumbike mzimba kuti machero kwa kweli pachanya. Your Excellency, thank you for your kind attention. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.